Hi ma'am, I'm going to channel that I'm not sure. Adam yam na sidi ay kino mas share to jere ko. Ay na yam na super excited about little book call or to ini adam yam recently little book fi make dige ay ngonda yam na cute about fruit kara rechi ko about fruit kara ay ngonda receive ta we adam yam di yang halaki ko sidali ay adam yam ga puna open ter as eduga manung da kamai to do puni yang minerasi ko especially ay na yaw sham yaw ay na thabal chog gi to boy na lo bani kai no da ay gi firon si nga ga yam na sudum leiba matam da doubt to clear oina bagi fruit se phajabra phajadabra kamai to na do video je thangat pa matam do dum jaw sham shil loi bana han gre dum ko ka su yam na perfect oi ba koi figure yam na taba fruit do ni han ba da ina sida lo se especially ay magi quality se yam na pame ba ko little books ke na quite gi pam hara ga di magi quality se duki matik phai aduga matung ina price yam na affordable ni ko gi quality phai da price am tang bo do adumaina oi di duga magi color su yam na unique ni ko noina atop top ta kai da sigi color se ani shuna selam gani haina theory su phangoi ba color design kak bagi dugi tu bagi magi shape se yam thina phasai khoina isa da se la matung da pura figure tai ba masano ba mi da su khoi gi masagi ba figure do u halle yeng ba tam da pop ka tar da na yam phasai ba ko aduga makut su yam chole koina hojikti olang ba tam nan sa ba matam da su adum lit pa yarani aduga magi tuk jam na ko ba su ide yam na chon ba su ide khoi gi perfect shape ni ado the yam se iron tau de iron tau ga yam thina phasai ko magi color gi design se ho my color gi design jam ko phazam ni any outfit that jeans sa selo funny ka selo yang pagsadro bani mi am sige link to I description tab chinjira magi no le dum pam batara ga sudum check out to sa lubu ko aduga ani subada next item dum ul agi next ina lori se sidaliri ay hajikan che hi jam pera khang di ko ai se ay lo tu ngai ta jing bani hajikan se ai se color yaw firon jam pa me ado yeng asi kamai to gaina agi choice to nuik su pam da badi akoi doubt leina ko free se lera matung da kamai to rom dono kolam dono especially magi price na tang batara gadi my quality na faram dragadi aduga little box ki siga khoi na pot se global oraga kamai na return to badi ya ga gaina dugum ba ching na ba lera ga su kai ching na bi sini ko mama oi bigi punsi guys as ai si text lo to ba ya ngai su khong ba dugi matak ta pot chu pha ba gai design chu se la kan da khangani ko looks mine utla ga di pham khangba moi duga magi color se su aina yam pamjabado oye hadi hojikan di light color yam chali dana ko adudna light color gi lo bane do sigi machu su ai handak favorite oye e do yam di da kan da mu yeng halak ko aduga magi price se 500 ti oji bane 499 rupees only tam hongi ba ko tan tana ani su basina sidala ka yeng my style se design se खूब जा मचा देना फैसे मैंने करने होते कितने दिन था लगा ngai se bakut ki design ga se ko pazam ne sida khatang puff taw ba se ai yam pam je ye nupi khudi mak ta su yam phaja khat pani se se ai di firon leiba matam da karam ba design lei gani khang dra ga di ko collar jaw ba se leiyo sina ko ki hakchang da ko yam standard oi khatlaga masak yam na paisa pai ba ko gi kamai hai ni kam na khum ba kaman ba do mai na man khat pani ai gi opinion ni ko mayam de kan be ai gi wak da adum yam ai na khan ba ina pam sin se noi oi pam ba yai ko noi na su oi khan be ai nu pa tha do ga sida ama leire si su ina lobni si se ina specially phajaram ga raina lobani phabudi phajai ko phajada badi na te do khoi saina pam do oidreba maram di kari gino habada si se khara figure ta ba hendo kreba ko figure ta ba minna lidadi phajadoi ne ba aina phasa nu pina lit pa uiba ko engonda phajaga raina order to bani do khoi saina de si pose am ti phajade hando ko ina hai do hando ko ina adumo ko ai ke pam ne na tham bane sigi machu se katani light way actually phase ko mobile di khara yam athiba machu re chat kare ado litlaga myam di halake yam phase ko singonda yam china type fitting oi khibagi ko khatang phajaba wat ne do masak phajaba figure phajaba patak to bonina ga di yam phajaba ne machu su yam phase khudang ji su mai momi khudang khawani dum badin ko yam phase myam kamai explain to duno khang de lesai machana ka se adi phajani ai di macha an gi mamam ne se laga bu phajare se phana dum phase ne क्या पता तो नहीं सकेगी last but not the least is agi khad gi pam zabadu ni boka ado agi figure gi haraga di kham yam phase to de comment or section la agi sida yengo ina mamang so ut khrabani si se sida na leire skirt bu
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯗꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯐꯨꯔꯤꯠꯇꯪ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ 1399 ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯪꯕꯁꯨ ꯇꯞ ꯅꯞꯇꯦꯕꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯗ꯭ꯔꯣꯛ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯃꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯦꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯠꯄꯗꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯊꯨꯡꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯐꯖꯁꯨ ꯐꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯁꯨ मालनी पैसा पाइबसु मानदोइने अदो अइना हाइगदबा हाइबु कोइना अतोप वेबसाइट ता फिरो म्याम अमा थोए होंगे अदो लेरा मतुंग दको अदुदो अमुखक सेला मतुंग द अनिरक सुना कशु शेतपगी मोंग ओइदे सीडी होइ अमुखक लेरा मतुंग द हंजन जन सेपो मतंदसु माइ मको काइगदबसु लेरोय हंजन जन शुरा कांदसु मागी लेदिबा सेप सेस कदम लेदोइनी मचु हंतबा कोतबा अमता लेरोय मरम दिसगी फिगी क्वालिटी से तुक मतिक फयबा फिगी क्वालिटी की मतुंगी नको अइना पिबा मतम द पैसा से रिग्रेट ओइदे पैसा लिटिल बॉक्स तगी फिरोन लेबी मीनसु अदुम खंगमगनी को मागी प्रोडक्ट से कमाई तौगे हाबदो अदो म्याम अगी वीडियो से साइज ग लोइसिनजरगे अइना सेलिबा फिरोन जुगजुगा नोइना पाम यावरगसु अइ डिस्क्रिप्शन द मागी लिंक तो हापचिनजरमगे म्याम चलगा दुम परचेस तौबिरो अदुगा इ कोड से सिजिनाबिरो करिगुम नोइना डिस्काउंट पामगदी तो ngasi वीडियो से साइज ग लोइसिनजरगे बाय नेक्स्ट वीडियो द अमुक उनरसी